Waramutse neza, ikaze muri aya makuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ese wakoze subscribe? Niba utarayikora kandaho ukore like, share ndetse utange igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ikaze. Reka duhere ku kinyamakuru igihe.com. Baravuga ko Perezida Paul Kagame yaganiriye n'abakada bakuru ba FPR Inkotanyi ku ruhare rwayo mu iterambere ry'u Rwanda. Perezida Paul Kagame akaba na chairman w'umuryango FPR Inkotanyi yahuye n'abakada bakuru b'uyu muryango bagirana ibiganiro byibanze ku mateka yawo ndetse n'uruhare rwawo mu iterambere ry'u Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame yahuye n'aba bayobozi ku ya 27 Nyakanga 2026 bahurira muri Intare Arena. Itangazo byashyize hanze rikomeza rigira riti inama yashimangiye umumaro wo gukomeza kubahiriza indangagaciro z'umuryango zirimo imiyoborere ishingiye ku gushyira umuturage ku isonga no kubazwa inshingano kugira ngo bihutishe ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'umuryango zo gukomeza guteza imbere u Rwanda. Uyu muryango ukomeje kuba ku ruhembe rw'imbere mu iterambere ry'u Rwanda, washinzwe mu 1987, umwaka wabaye w'impinduka zikomeye n'ibyemezo byagize uruhare muri politiki y'u Rwanda mu myaka yakurikiyeho, by'umwihariko bigizwemo uruhare n'impunzi zari zimaze imyaka 30 zarameneshejwe mu gihugu. Nyuma y'uko Habyarimana wabajijwe uburyo impunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka 30 ziri mu mahanga zizataha, undi nta gushidikanya agasubiza ko gutaha bidashoboka kubera ko igihugu kimeze nk'ikirahure cyuzuye amazi. Aya magambo yeretse ababaye impunzi imyaka myinshi ko nta gahunda yo kubacyura ihari, ahubwo bakwiriye kwishakira inzira. U Rwanda rwakoze ubutaruhuka rugera kuri byinshi, aho nk'umwaka wa 2025 umusaruro mbumbe wazamutse ku kigero cya 9.4% ugera kuri miliyari 23,347 uvuye kuri miliyari 19,918 wari uriho mu mwaka wari wabanje 2024. Ingengo y'imari ruzakoresha mu 2026-2027 yageze kuri miliyari 7,796 bingana n'izamuka rya 12% ugereranije n'iy'umwaka uheruka yari 6,952 mu ngengo y'imari ivuguruye y'umwaka wa 2025-2026. Muri ingengo y'imari inguzanyo z'amahanga zikazagera kuri miliyari 1,974. Ubukungu bwagiye bukura ku kigero kiri hagati ya 7 n'8% buri mwaka mu gihe cy'imyaka myinshi nyuma yo kwibohora. Icyizere cyo kubaho cyarazamutse kiva ku myaka 28 nyuma ya Jenoside kigera hafi ku myaka 70 uyu munsi. Dukomereze ku kinyamakuru Umuseke.rw. Hari abanyeshuri bakekwaho gusambanya bagenzi babo. Mu karere ka Nyanza abanyeshuri barimo abiga mu mashuri yisumbuye bafunzwe bakekwaho gusambanya bagenzi babo, bikekwa ko mu basambanijwe harimo abana. Hashize icyumweru abanyeshuri bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza bafunzwe bakekwaho gusambanya bagenzi babo, ndetse mu basambanijwe bikekwa ko harimo abana. Ikinyamakuru Umuseke wamenye amakuru ko mu rugo rw'umugore unafite umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye, uwo mukobwa yagize isabukuru y'amavuko atumira bagenzi be bararya, banywa inzoga zirimo izitwa ibyuma barasinda, nyuma ngo baranasambana. Bamwe mu babyeyi baje kumenya amakuru ko abana babo basambanijwe muri ibyo birori bari batumiwemo, bikekwa ko no mu basambanijwe harimo utujuje imyaka y'ubukure, maze abo babyeyi batanga amakuru mu nzego z'ubuyobozi, hatangira gukorwa iperereza. Wahaye amakuru Umuseke yavuze ko mu gukora iperereza habanje gutabwa muri yombi uwo mugore n'umukobwa we bateguye ibirori, ndetse hanagenda hafungwa abandi barimo abanyeshuri mu mashuri yisumbuye. Nta mubare nyirizina Umuseke wamenye w'abanyeshuri bafunzwe, icyakora watanze amakuru akavuga ko barenze 3 kandi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Zimwe mu nzego z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo Umuseke yagerageje kuzibaza ntizagira icyo zibivugaho. Tukiri kuri iki kinyamakuru, mu mujyi wa Kigali uwitwa Mugirwanake Alex w'imyaka 49 y'amavuko usanzwe ukora akazi k'ubuyede yasanzwe yitabye Imana, bigakekwa ko yahanutse ku igorofa itaruzura yararagamo. Ibi byabaye mu masaha ya 11 za mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Nyakanga
bibera mu mudugudu wa Radari mu kagari ka Busanza mu karere ka Kicukiro. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Weraris Gahonzire yabwiye Umuseke ko uyu mugabo bagenzi be baje kumureba ngo bajye ku kazi k'ubuyede ku yindi nyubako basanga yapfuye. Yongeyeho ko uwo muntu atarasanzwe afite aho gutura ahubwo yirariraga muri iyo gorofa. CIP Gahonzire avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma ndetse ko hari gukorwa iperereza ngo hamenyekane nyirizina icyabiteye. N'ubundi mu mujyi wa Kigali ikinyamakuru Umuseke kiravuga ko hari abagabo babiri bafatanywe udupfunyika tw'urumogi. Polisi y'igihugu ikorera mu mujyi wa Kigali ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge yataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho gucuruza urumogi. Aba bafashwe kuri iki cyumweru bafatirwa mu murenge wa Remera mu kagari ka Rukiri ya kabiri umudugudu w'Ubumwe. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Weraris Gahonzire yabwiye Umuseke ko umugabo umwe ari mu kigero cy'imyaka 24 naho undi ari mu kigero cy'imyaka 27. CIP Gahonzire avuga ko aba bafatanywe udupfunyika 274 na kimwe cya kabiri cy'urumogi rudapfunyitse bakaba bafashwe barutwaye kuri moto ya Bajaj Boxer ifite plaque RAI 522S bakoresha barutunda. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yashimiye abaturage batanze amakuru urumogi rutarakwirakwizwa, asaba kandi ko bakomeza kuyatanga kugira ngo n'abatarafatwa nabo bazafatwe. Abafashwe ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera kugira ngo bakorerwe amadosiye bashyikirizwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Dukomereze ku yandi makuru. Ku kinyamakuru Igihe.com baravuga ko ihohoterwa rikorerwa mu ngo rikomeje kuba ikibazo gikomeye mu Rwanda. Imibare igaragaza ko abagore n'abagabo benshi bakirikorerwa mu buryo butandukanye, abenshi cyane abagabo ntibarivuge. Ubushakashatsi bwakozwe ku buzima n'imibereho y'abaturage mu Rwanda bwo mwaka ushize bugaragaza ko umugore umwe muri batatu bafite imyaka iri hagati ya 15 na 49 yigeze gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku mubiri kuva afite imyaka 15. Abanyarwanda bahohoterwa mu buryo butandukanye burimo gukubita cyangwa gukomeretswa, guhatirwa imibonano mpuzabitsina, gukomeretswa mu marangamutima no kugenzurirwa imyitwarire aho bajya cyangwa abantu bavugana nabo. Ubushakashatsi ku bijyanye n'ihohoterwa ku ngo bwakorewe ku bagore 5267 bafite imyaka iri hagati ya 15 na 49 n'abagabo 4919 bari muri icyo kigero. Muri rusange 33% by'abagore bafite imyaka iri hagati ya 15 na 49 bavuze ko bigeze gukorerwa ihohoterwa rikorerwa umubiri kuva bagira imyaka 15, mu gihe abagabo bangana 22% bavuze ko nabo bageze kurikorerwa. Abagore 39% n'abagabo 23% bigeze kugira uwo bashakanye cyangwa babana byihariye bavuze ko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, irikorerwa umubiri cyangwa irishingiye ku gitsina byakozwe n'uwo bashakanye cyangwa uwo babanaga uheruka. Ni mu gihe abagore 30% n'abagabo 17% barikorewe mu mezi 12 ashize. Igipimo cy'ihohoterwa rikorerwa umuntu n'uwo bashakanye cyangwa bafitanye umubano wa hafi nacyo cyagiye gitandukana bitewe n'intara z'u Rwanda, aho umujyi wa Kigali ari wo wagize igipimo cyo hasi, aho 33% by'abigeze kugira abagabo cyangwa abo bafitanye umubano wa hafi bavuze ko bakorewe ihohoterwa n'abo bashakanye cyangwa abo bafitanye umubano. Igipimo cyo hejuru cyagaragaye mu ntara y'Amajyepfo n'Iburasirazuba aho buri imwe yagize 43%. Mu yandi makuru nuko pariki y'igihugu y'Akagera yatangaje ko kuva muri Mata Kamena 2026 yinjije arenga miliyoni imwe y'amadolari y'Amerika yaturutse kuri ba mukerarugendo 8,919 bayisuye muri icyo gihe. Imibare yashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bwa pariki y'Akagera ikagaragaza ko amafaranga yinjijwe muri icyo gihe yongereho 4% ugereranije n'igihembwe nk'icyo cyo mu mwaka wa 2025. Cyo mu mwaka wa 2025 buri mushyitsi wasuye pariki yakoresheje amadolari 108 byibura. Aya mafaranga yaturutse ahanini ku bikorwa birimo aho kwinjira muri parike, serivisi z'abayobora ba mukerarugendo, amafaranga ava ku macumbi, ubukode bw'ibikorwa by'ubucuruzi n'uburobyi. Pariki y'Akagera yavuze ko imbaraga zashyizwe mu guteza imbere ubukerarugendo n'imicungire yazo yatumye ubushobozi bwo kwihaza mu bikorwa
burushaho kwiyongera, aho igipimo cyavuye kuri 76% muri Mata kikagera ku 104% muri Kamena 2026. Muri icyo gihembwe kandi pariki y'Akagera isobanura ko havutse inkura 3 zirimo imwe y'umukara n'ebyiri z'umweru. Ubuyobozi bwa pariki bukaba bwaratangaje ko ukuvuka kw'izi nkura ari ikimenyetso cy'uko umubare wazo ukomeje kwiyongera kandi ko zimaze kumenyera neza ubuzima bwo muri pariki. Abakurikirana inkura bakora igenzura rya buri munsi ku butaka no mu kirere kugira ngo bakurikirane aho ziri n'imiterere y'ubuzima bwazo. Mu kurinda inyamaswa, abarinzi ba parike bakoze amarondo agera ku 1600 mu mezi 3, aho rero bagenze ibirometero bigera kuri 35. Muri icyo gihe nta nyamaswa yishwe kubera guhigwa bitemewe, mu gihe hafashwe abarobyi 5 barobaga mu buryo butemewe ndetse hakurwaho imitego 12. Kuri iki kinyamakuru igihe.com bavuga ko guverinoma y'u Rwanda yemeje ubusabe bwa Dr Lawrence Muganga bwo kureka ubwenegihugu bw'u Rwanda, ibintu bishyira iherezo ku mpaka zari zimaze igihe zanatumye atemererwa kujya mu nshingano yari yarahawe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni zo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano. Inteko Ishinga Amategeko yamwangiye kwinjira muri guverinoma nshya ya Uganda kubera ubwenegihugu bwe bwashidikanywagaho. Bamwe bakavuga ko ari umunyarwanda wo mu Rwanda, mu gihe we avuga ko ari umunyarwanda nk'ubwoko bwo muri Uganda. Itangazo ryasohotse mu igazeti ya leta ryo kuwa 24 Nyakanga n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rivuga ko ryamenyeshaga ko umuntu uvugwa hasi yaretse ku bushake ubwenegihugu bw'u Rwanda. Iri tangazo rigaragaza ko Muganga Lawrence ari mwene Kayonga Ronald na Mukamfizi Immaculée wavukiye Mukono muri Uganda ku 14 Gashyantare 1976. Bibaye nyuma y'imyaka irenga 2 Dr Muganga ashyize umukono ku nyandiko yemeza mu buryo bwemewe n'amategeko ko ashaka kureka ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ubwo dukomoje kuri iyo nkuru, reka dukomereze kuri Bwiza. Inkuru yanditse kuri Bwiza iravuga ko wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, Honorable Rutamaguzi Semakura, yatabaje inteko ishinga amategeko avuga ko nubwo iherutse kwanga Dr Muganga Lawrence ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kubera ikibazo cy'ubwenegihugu, kuba noneho Perezida Museveni yagennye Witonze Juma Kiseka kuri uwo mwanya byose ari kimwe. Ubutumwa yanyujije kuri Facebook kuri uyu wa mbere, Rutamaguzi akaba yavuze ko aba bombi ntaho batandukanye uretse kuba Dr Muganga ari umuntu ubogamye gusa. Ati rwose inteko ishinga amategeko nta tandukaniro hagati ya Muganga na Witonze. Ibitekerezo byatanzwe kuri ingingo bihuriza ku kuba aba bombi bose ngo ari abanyarwanda. Rutamaguzi we ntiyasobanuriyeho aba bombi bahuriye cyangwa ngo atomora icyo asaba inteko igomba kwemeza Witonze ku mwanya yagenweho. Uyu Rutamaguzi Semakura n'umunyapolitike n'umuhanga mu bukungu wo muri Uganda. Yabaye umudepite uhagarariye na Kaseke South County kuva mu 2016, yongera gutorerwa uwo mwanya mu 2021. Azwi cyane kubera kuvuganira abaturage ku bibazo by'ubutaka, ibikorwa remezo n'iterambere rya Nakaseke. Yaragize uruhare mu mirimo ya komisiyo zitandukanye z'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Mu biganiro ku maradiyo atandukanye yo muri Uganda, yumvikanye kenshi yikoma abo yita abanyarwanda, ashinja kuba baraje bashaka imibereho hanyuma ababakiriye bakabagira abacakari wabo, babiba ubutaka, kwinjirira imiryango yabo biyita amazina yabo, wakunze kubita Obusaja, ari byo kuvuga ngo utugabo. Reka dukomereze mu biri kuvugwa hanze. Abantu 30 biciwe mu gitero cyagabwe mu mudugudu wo muri leta ya Kaduna mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria n'abantu bitwaje intwaro mu rukerera rwo kuwa mbere. Ubuyobozi muri aka gace bukaba bwavuze ko abagabye ibitero binjiye barasa aho babonye banatwika inzu. Yavuze ko abantu 8 bari mu bishwe mu gihe abandi bantu 4 bakomeretse. Umuyobozi w'urubyiruko akaba nawe utuye muri ako gace yavuze ko abagabye igitero binjiye mu mudugudu wabo uherereye mu karere ka Kawuru hafi ya saa 6 z'ijoro batangira kurasa abaturage. Yavuze ko bamwe mu baturage bishwe mu buryo bw'agashinyaguro, avuga kandi ko imirambo myinshi yajyanywe mu buruhukiro.
yavuze ko inzego z'umutekano zageze muri uwo mudugudu mu gitondo nyuma y'amasaha make igitero kibaye. Ibikorwa by'urugomo bikozwe n'amabandi yitwaje intwaro n'indi mitwe y'abagizi ba nabi bikomeje kuzengereza abatuye mu bice bitandukanye byo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba n'amajyaruguru yo hagati muri Nigeria, abaturage bakicwa umusubirizo. Ni mu gihe kandi amajyaruguru ashyira uburasirazuba Nigeria imaze igihe ihanganye n'ibitero by'abarwanyi ba Boko Haram ndetse n'umutwe wa ISWAP, gusa nta mutwe n'umwe urigamba iki gitero cyabereye muri leta ya Kaduna. Imibare ikagaragaza ko byibuze mu 2025 abantu barenga 10,000 muri Nigeria bishwe bigizwemo uruhare n'ubugizi bwa nabi. Naho muri Kenya umwuka mubi ushobora kuvuka hagati ya Kenya na Somalia nyuma y'uko umunyamabanga wa leta muri presidansi ya Somalia Abshir Bukari bivugwa ko yangiwe kwinjira muri Kenya gahita asubizwa i Mogadishu nyuma y'ibibazo byagaragaye ku mpapuro z'inzira yari afite. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Kenyans.co.ke avuga ko ibi byabereye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta ku Cyumweru, aho abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka muri Kenya banze kwemerera uyu muyobozi mukuru muri Somalia kwinjira mu gihugu nyuma agasubizwa i Mogadishu. Bivugwa ko impamvu yatumye Abshir Bukari atemererwa kwinjira muri Kenya ari ikibazo cyari gishingiye kuri pasiporo ya Kenya yari yakoresheje mu rugendo. Icyakora kugeza ubu ntiharamenyekana neza ibijyanye n'uko iki cyangombwa yakibonye cyangwa impamvu nyamukuru yatumye inzego za Kenya zifata icyo cyemezo. Kugeza igihe iyi nkuru yatangazwaga, guverinoma ya Kenya n'iya Somalia ntabwo zari zagize icyo zitangaza ku mugaragaro ku byabaye cyangwa ku mpamvu zatumye uyu muyobozi atemererwa kwinjira muri Kenya. Amakuru akomeza avuga ko Somalia ishobora kuba yarahamagaje ambasaderi wa Kenya kugira ngo atange ibisobanuro ku byabaye ndetse no ku byerekeye abandi bayobozi ba Somalia bivugwa ko bagiye bahura n'ibibazo nk'ibi mu bihe binjiraga muri Kenya. Icyakora ayo makuru ntaremezwa ku mugaragaro. Ibi kandi bibaye nyuma y'ukwezi kumwe gusa Minisitiri w'Intebe wungirije muri Somalia nawe yangiwe kwinjira muri Kenya kubera ibirego by'uko yaba yari afite pasiporo ya Kenya yabonetse mu buryo butemewe. Nubwo Kenya na Somalia bisanzwe bifitanye umubano w'ubufatanye mu bya politiki, umutekano n'ubukungu, iki kibazo gishobora kongera impaka hagati y'ibihugu byombi cyane ko bifitanye umupaka kandi bisanzwe bifatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ngayo nguko ayo namwe mu makuru aramutse avugwa mu itangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda no hanze yarwo. Niba utarakora subscribe ndakwibutsa gukora subscribe ukandeho, ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha dusubire mu masaha ari imbere.